imamo vozači Joža. Hvala Joža. Joža, jel ti tata bio staklar? Je, onda opet desno, tako, hvala, doviđenja. Startni broj 308, Simon Tomažić, Slovenija, zahvaljuje Tadeju. Tadej, tako da znaš. Čaba Tot, pogodite odatle, iz Mađarske. Mođor Totoroš, tako ovoga automobila iz Novog Mjeseca, 329. Miha Fabijan, pozdrav Miha, svim ženama svoje porodice. 340, imam prevoditelja za brojeve. Prevoditelj za brojeve. Blaž Cimerančić će biti, falimo jednom. Cimermančić. Blaž, moj Blaž. Prezime da dva jezika slomim. Bolje da jezik slomim među nečijim zubima, nego li? To je ovaj 340, a jesi crne brojeve na crne auto, 341, Toni Novak. To je staro Novaka sin. Naslijedi obrt vjerojatno, auto Vleka Novak, vidite dalje. 2, Primož Kavšek, Fiat Cinquecento Turbo. Vatrene navijačice se pale sa strane. Da vidimo što je ovaj. Nadamo se da je 310. Mi ćemo pročitati 310. Sen Lajči, još sam to dobro pisao. Ajmo Lajči, ajmo. Bravo, bravo za navijačicu. To. Vidite kako se navija, a vi muški niš ne znate. Niš. Ugledajte se u damu na startnoj crti desno. Ima kapu i po ničem drugom nije prepoznatljiva. Čak i po kosi. Gregor Wolf, rekli bi u onom starom filmu Mile Hund. 304 za promjenu, evo još jednog Wolfa. Marko Wolf. Za koji ima